Dobar dan, eto mene opet k vama. Ne mogu ja bez vas. Nekako sam se navukao na ovo. Danas sam odlučio napraviti nešto drugačije, da vam pročitam uvod, jer takva je knjiga, uvod knjige koju sam napisao, Djevojka iz susjedstva, pa bi volio, najbolje da ja govorim normalno, jer ovo ne stoji nikomu, ni onima u Saboru, a ni meni, Boga mi. Jer ići pričat književno, a vidjeti se da nisi književan, onda je bolje pričat na svoj način kako inače pričaš. Ili tako je, da. Ok. Evo, sad ćemo pročitati taj uvod. Jel može? Djevojka iz susjedstva. Znači ovako. Kada dođe sunce na moj prozor, lagano jesenje, a san na moje oči nije došao cijelu noć, slika tebe nikako da mi ode iz glave. Izludila si me, tvoje grudi, lice guza, sve mi to odzvanja u glavi. Neka buka zaglušujuća, ko tisuće zvona, ludih zvonara, odzvanjaju, kriče, pište, silinom neobjašnjivom. Neki tupi zvuk razdire mi mozak, koji je možda nedaleko od prosutog po podu moje dnevne sobe, upucan iz pištolja koji imam za samoodbranu. Nisam daleko da posegnem u ladicu i završim ovo sranje koje terorizira moju svijest, moj intelekt. Sad vidim koliko su ljudi primitivni, da otac troje djece, uspješan biznismen, dođe u ovakvo stanje zbog jedne trebe iz susjedstva. Nemoguće, neobjašnjivo, van svake pameti i rezona. Bauljam po stanu polupijan, tražim tablete za smirenje i pištolj s metkom u cijevi, ne bi li se možda i na to odlučio. Ali znam proći će ko što i sve prođe, samo kada, da li ću izdržati, izvan sebe sam. Po prvi puta u životu zbog jedne žene, obične žene, zgodne, lijepe, pametne, ali ipak žene, koji sam ne znam ni broj, samo potrošio i odbacio. Eto sad se to i meni događa, nevjerojatno. Nevjerojatno, da takva faca u gradu sebe dovede u ovako stanje. Na rubu samoubojstva, ponekad kažem zbog jedne žene koja je moj donedavno cijenjeni život pretvorila u pakao. Ne prolazi. Našao sam pištolj, ali me strah prosvirati si mozak. Ipak sam pička. Nisam u stanju niti sebi skratiti muke. Moram iz ovog stana 5 sati ujutro, ništa ne radi. Ispijam posljednju kapljicu rakije koja kao uopće ne djeluje na moju glavu. Ko da je od željeza, opet je zovem, ona je na fucking Tahitiju. Nije mogla dalje pobjeći od mene. Prije 3 dana je otišla, a ja nisam imao niti snage da odem na aerodrom, da je pokušam zaustaviti, mada vjerovatno i ne bi uspio, jer sam jebeno sam zasro. Ja i moj ponos, proklet bio, nešto najodvratnije u čovjeku, njegov ponos. Neprekidno ti donosi zlo. Zašto? Zašto je nisam zaustavio? Zašto? Zašto je nisam zaustavio? I onda ide godinu dana prije. To ćemo ostaviti
za jedan malo duži video u kojem ću čitati, pa koliko uspijem. Ima nekih 130 stranica, znači treba će tu dobrih sati za to pročitati. Ali dobro, kome se, ako vam se bude sviđalo, to ćemo napraviti. Dobro. Moji ljudi. Tako. Ovako, prva je popila je cijelu pamet svijeta. Sve zna i u svemu je stručnjak. Nitko joj nije ravan sa planeta, osim tko je njoj sličan. Rođena je da sve zna, a mudrosti nikad dosta. Tek kad umreš, onda znaš da u biti ništa ne znaš. Trebalo bi 100 života, 1000 godina učenja. Tek bi onda dosta spoznao, tada došao bi do uvjerenja. Da i onda tek jako malo znaš da prevelika je dubina učenja. Kad osnove života saznaš, dobit ćeš sva nužna uvjerenja. Da nije bitno koliko znaš, bitno je koliko imaš htjenja i kako s time što znaš vladaš, onda ćeš da hodaš sretno. Koliko uzmeš, toliko i daj, bez da gledaš da izvučeš deblji kraj. I gledaj da nekome pomogneš, a ne da mu i ono malo uzmeš. Nigdje tebi neće biti kraj kad saznaš kako ćeš u raj. Vidjet ćeš da sve ti znaš tek kad priznaš da ništa ne znaš. I ne treba ništa ti da znaš, da u sreći hodaš. U tebi je sve što treba da znaš i nemoj nikad vragu dušu da prodaš. Eto, to je jedna. A sad ćemo drugu. Ovu koju sam prvu pročitao, ne znam kad sam to pisao, možda ovo lito. Ovako, po prvoj kitici, činilo mi se sad kad sam, jer nisam je uopće čitao prije. Dobro, stavit ćemo ime treba da znaš. Dobro, moji dragi gledatelji, slobodno se vi pretplatite na kanal, onda ćete uvijek znati kad video izađe odmah. Koji like stavite ako vam se sviđa moje pisanje. Bilo bi mi jako drago, jer jako teško se ljudi pretplaćuju na kanale. Mada to ništa ne košta. Uopće. Ali dobro. Nadam se da će i to biti dobro. Evo druga pjesma. Nema ni ona naslova, ali nema veze. Naslov nije toliko ni bitan. Ovako. A ova mi je baš draga. Ove se sjećam jer sam sam sebe zapanjio kad sam je čitao. Kad sam je pisao. Ja pišem radosno i nježno. Ja pišem prljavo i teško. Ja olovki sam svojoj često netko tko je drži ljeno. Sve što ljeno je i slijepo, nevoljeno i iscrpljeno, usiljeno i griješno, samo na prvi pogled lijepo. Sva iskrena ljepota nije uvijek vidljiva,
nekad skrivena iza grozota, ponekad i nevidljiva. Nije zlato sve što sjaji, ne sjaji sve što sjajno je. Neprepoznato leži u tami, sve lijepo i kratko je. Grijehote istraživači, odmetnici, samotnjaci, grozote i pohotnjaci, ljudske sudbine, ljudske spodobe divljaci. Utiru putove propasti, umjetači svih vrsta. To su poljuljudi sablasti na ovom svijetu ima svašta. Ljepota i ljubav prevladava, svu ovu kramu savladava. U nježnosti se ogledava i sreći i dragosti spava. Eto, mislim da je dosta čitanja za danas. Ništa, vidimo se u idućem videu. Ne zaboravite se pretplatiti. I to je to. Vidimo se. Ćao.